to Jesus. Kwesinye isikhathi bazalwane angathi ukuthi uma bahlabelela lemihlabelelo ngabe siyayi-understand yini bazalwane? Jesus. Njengayo yona le ithi licilongo selizokhala. Hallelujah. Ngabe siyayi-understand yini? Oh Jesus. Noma sihlabelela sijabuliswe ngumsindo. Nje uma lingakhala singaliva. Ngoba ungathi ngumsindo lesitawuva kanti lento omhlazana ikhala iyovakala kule bayivako ngoba naPaul makawuhlasela abantwana baNkulunkulu lo mbane wabanika bawubona kodwa izwi lelakhuluma laviwa nguPaul laba kahamba nabo azange baliva. Kuleti insuku ngisekujuleni bazalwane ukuthi ngabe ngempela ngiyamthokozisa uNkulunkulu. Hayi wena mina. Ngoba lithi livule Nkosi akukho lokumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokuthi ukhonde yena uthokozise yena. Ngidibuda mina ngedwa ukuthi ngabe ngiyamthokozisa yena uNkulunkulu. Ngendiwa kulomculo lohlatshelwa kunaye intombazane yalamabaso. Angisanibingeleli kodwa nethi lo mculo lo ohlabela ukuthi makukhala licilongo staliva yini ngoba kule banye selikhalile baliva manje thina lingakakhali staliva yini. Ngiyanibingelela bazalwane egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngimbabe emlangeni sakholwa iNkosi uJesu. Ufuna kuye ekhaya ngambabe make jawu uma kuhle uNkulunkulu. Ngoba kuthiwa kufunakala lebangcwele ngoba sagezwa ngale ngadi kodwa ngabe lobungcwele busesekhona na? Bingelele dingeko loNkulunkulu letikhona phakathi kithi nencekukazi yaNkulunkulu lekhona phakathi kithi. Bomake mfundisi, bobabe, bomake, bomkhulu, bogogo, lusha nosanda isikolo ngiyanibingelela egameni likaJesu. Amen. Bazalwane akukho lengingakusho
ukuthi ngimela ngilethwe lokuhlukile kuleni kwadiko. Ngilethe lokho lengiphathiswe kona ukuthi ngidowunika wena ngoba nami sengidlile kubo. Haleluya. Bokucondzekile. Kwathiwa makufika kimi, kwathiwa ungahlali nako, hamba ukudlulisa. uNkulunkulu wakhomba ukuthi ngikudlulise namuhla, ngikudlulisele kuwe. Ngoba utshele mina watholakala ukuthi kuyangisinza nami ngilokuthula kuwe nawe. Haleluya. Utithwalele nawe. Inyanza le makechawuke umuntu uyatithwalela. Imsinze mayimsinza kodwa yakhe ayisiya nomunye. Haleluya. Asivulele amaBhayibheli ethu sokhuluma ngelizwi laNkulunkulu. Ngoba sesibalile bazalwane, uyathi hayi ukuthi kubi lokho, kuhle. Sesibalile ukuthi sisindisiwe imihla yonke, sisindisiwe, asitshontshe, asithukani, angisheli, angiganani, ngihlala ngigqoke ibhaji mangena endlini yaNkulunkulu. Hawu mina ngiyakholwa. Athi siyakusho bazalwane. Bathi mara babe mlangeni namhla indala ikhuluma nje uyakho. Ngifuna ukukhuluma iqiniso lokukholwa. Athi sisho njalo. Ngibani lo speaksa? Good. Akunjalo bazalwane. Good. Mara liyakhala lelicilongo lizokhala. Lokhu nesikushoko malikhala kutawufakazelana nalo na. Lento ungathi singayibuka sijule bazalwane. Njengoba mhlabelela uthi akasijulise ethandweni lwakhe. Lento kufuna singayithathele etulu bazalwane, sibojula, sikhuphuke nayo. Kungabe Jesu uthola bawaphosa etulu emanetha uthi aphose na jule phansi ndawo ba. Ngoba la itulu atikhuphuki titeko. Leti nkulu tile phansi. Lo msuka waleli livangeli ule phansi ufuna kulanzwa khona ukhushukwe na. Ubuye la etulu bese uyakhala. Ngisindisiwe. Lokhu nalo kwakwe. Ikhona yini lento? Ngoba lento insuku ngathi sikholelwa abantu. Ukuthi ngifuna ukubona abantu ukuthi ngiyakholwa. But deep ayikho lento. Amen. Yobonakala bakukhala lelicilongo. La ngitsinza lelicilongo namuhla. Lento intsinze neso. Naphakathi kweviki yangithinta. Lesonto kwakhulunywa ngelithathu. Khulunywa ngelithathu. Makukhulunywa ngelithathu ngabe sengiyajula.
ngathi ngiliphi lelithando lokukhulunywa ngalo ngoba abantu ngibathandzile ngihleli nabo ngathola ukukhulunywa ngelithando laNkulunkulu anginalo laNkulunkulu ngelithando lebantu ngoba namhla ngiyabathanda kusasa sengibakwatele futhi lela uNkulunkulu unithanda namhla noma nakusasa senonile soluyangithatha akunalo phakathi kweliviki wakhulunywa ngenhlanyelo uthi waphuma umhlanyeli wayotshala wayiphonsa yamila yathi uma seyimilile seyithelile dithelo tatholakala tibolile wenze njani wathiwa kufike umuntu ebusuku wahlanyela inhlanyelo lembi phezu kwenhlanyelo lenhle ngabe sengiyajula ngithi njengoba uhlanyele wahamba ensimini insimu yasala inenhlanyelo lehlanyelwe ngumhlanyeli kodwa imbewu yatholakala seyingakalungi lehlanyelwe ngumhlanyeli ngoba kufike sithe ebusuku sahlanyela likhula etikwembewu lenjani lenhle insimu ngafuna ukuthi insimu yini insimu ngumzalwane fike uNkulunkulu wabeka ubuhle bakhe etikwemzalwane wabeka izwi inkosi Jesu etikwemzalwane emakhaya wafika sathane wahlanyela etikwenhlanyelo lengimake emakhaya leyinsimu Jesus. uthi kuyekelele kutawuthi uma sokukhulile bese kuyakhishwa ngiphi lembewu ngimake emakhaya lomukelele ivi laNkulunkulu wabe sowumukela letinye izinto uma uNkulunkulu sathe uvuna ukhanza make emakhaya unenhlanyelo lengakabi kahle uyathatha make emakhaya uyawuphosa echibini lomlilo unasijule ngale ngoba sikhuluma ngetinhlanyelo tenyama hayi lethi kamoya laphefumulelwa nguye liqiniso leli kufuna siphile lo cala ukuhlakanipha kumesaba uNkulunkulu ilula lelo mara ilikhulu cala ukuhlakanipha kusaba uNkulunkulu wangikhanze edrobheni ngithi ngiyakubona ngikubhacele ufuna ukukhuluma ngalokho ungikhanze edrobheni ungibone babe mabaso ngikubone ngini ngentitho lembi ngikubhacele asisifune lokujuda ngibhacela wena noma ngibhacela uNkulunkulu sabe kuhamba la ngasestradini samabaso ngiphume ngalesinye strand lento ngathi ijulile Hallelujah. sathane wende buqili bakhe wathi angisabe mabaso wavala amehlo wangivalela uNkulunkulu
kokuthi ngisabe uNkulunkulu. Jesus. Khulunywa phakathi kweviki kwakhulunywa ngokulala. Uthi sitha sifike umzalwane abuka, sifike umzalwane alele. Neke sifike sitha umzalwane lobuka. Sifika kumzalwane masalele. Sifike sihlanyele kwaso. Ungako kule banye bomake sebabelekile. Sebabeleke bantwana. Babahle bantwana babo. Lo munye walala etu kwakhe. Hey ngoba sithi asihlakaniphile. Hallelujah. Sathi uma simbona ukuthi sowule sabe sesiletha waso. Sathomni. Konke lesinabo babe makhatho. Akusikwethu. Sinikwe sitha. Sisithole silele. uKristu kuphela lo mazanga lakhe. Uyasho evini lakhe. Uthi nginqobile umhlaba. Nginishiya kuwo. Ngiyanikhulekela. Ukuthi nyani unganqobi. Azanga lala. Azanga lala. Kungako wabuyela ekhaya. Ngoba angazanga lala. Tathi fika kodwa tathi mthola njani avukile. Hey mina bazalwane endo makejawu asiphalazeni siyayikhohle kunale bayifuna abayithola asikhipheni yona mhlawumbe sitawufika lele sithi siyafika bathi uyikhipha kodwa la kunelicashana mara ngale ndlela yokuthi uyikhipha siyalesula nibomake nje niphume emakhayeni kulesigodzi lenihlala kuzo bakhona into ebasidakala ngayo yebo make kuleti godzi lenihlala kudo niphuma nemadodeni ngetimoti niphuma ngemadodza yenu nisha emahayini ukhona yini lebasitakalako ngani bomake lebanye na yebo mablue bakithi le makhaya la niphuma khona phuma ngetimoti te ngibeke mablue etisiswini akhona yini madodza la sitakalako mani na Hallelujah. akusisithi ukushumayela madoda Jesus. ake sikhulume ngale iqiniso ngoba lokuba la emoyeni siwa khona lapha emoyeni asisuke nayo laphansi kahle sambeni siyedula bakhona la ngoba bakhona
Swatini kuyasitakala yini ngani? Uthi uyabona uma ngathola make lofana nalo yamake walo yababi. Ngingaphila lempilo yalo yababi. Akho ebashabele akhona yini basitakala ngani ngokucula? Bakho ngiyashumayela njalo bakhona yamlona umebabona isandla ubabangela umsindo bakhona yini basitakala ngabo na ngisho wena mlangeni bakhona yini basitakala ngawe na ngiyashumayela njalo ngoba le ndoda lesikhuluma ngayo le labe ihamba kho bebasala basitakela uzubone ukuthi bebasitakala ngayo beyithuma ikhamu bese bayilathi yema ngisho bakulathe yemlangeni yini mangukuthi uthi yemlangeni bakulandzela na mhlawumbe emlangeni makandlula timbungane ngala ngemumva kuyanuka yanuka kuyanuka akalandzeleki kuyanuka angishumayele bazalwane bafuna ushumayele mawubacocela beva hayi noma ungaphuma uthi namhla bengakaphakami hayi ingenile yona hayi sho yona ingenile manje uyayala ingenile sikhulumeni nalive la nkulunkulu sambe bazalwane sengizenzile Incwadi yezenzo chapter 2 verse 36, 37, 38 bese siyahamba sengizenzile verse 36, 37, 38. Verse 36. Bonke abantu baka-Israyeli kufanele bathi kahle ukuthi nguye yena lo Jesu linamethela esiphambanweni uNkulunkulu lasamende inkosi naKristu. Wathi bantu nabakuva lokhu bahlabeka etinhlitweni base bathi kuPetro nakulabanye abapostoli pho bazalwane sithakwenda njani? Petro wabaphendula wathi phendukani nibhajatiswe nonke ngamunye egameni la Jesu Kristu kuze nithethelelwe tonotelo nemukeliswe nesipho lesimoya longcwele. Libonge babe ubani impelile Nkosi yethu iyintemba babe ekhalifesha ngokuzonke nalo uNkulunkulu wethu uyalapha ngalo babe uyaqondisa uNkulunkulu wethu loyingcwele selibandla babe sihleli phansi alehli babe lingawuthambisa umhlaba ngoba lifana nemvula Nkosi nayiqhamuka kuyo yehlula ngalo babe izondo tethu nanamuhla emini uNkulunkulu wethu loyingcwele wehlule ngalo babe impilo tethu silalele sibantwana bakho
bangene babe phakathi ekujuleni kwezinhlithiyo zethu. uNkulunkulu wethu losezulwini yehla ngalo babe nenceku yakho lemile phambi kwebandla. Hlala babe inzebeni emlomo wayo, hlale babe engqondweni. Biyele Nkosi ngemalanga bemlilo bese thina sibandla siyalapheka Nkosi siyaqondziswa ngilo egameni likaKristu Jesu manje kuze kube phakade. Amen. Selikhulumile ilizwi leNkosi bazalwane. Khuluma phakathi kwenu. Alingishiyi ngaphandle. Akunenzaba ukuthi ngime phambi kwenu. Ngifuna mina qoko. Ilizwi leNkosi linjalo nje. Alinenzaba ukuthi wendani ungubani, lifuna wena qoko. Nami liyangifuna. Nawe liyakufuna. Uthi Petro la ukhuluma kule bantwana bakwa-Israyeli. Sonke lesasini. Uthi nine inkinga yenu benilethele umthuntu wokuphumula. Kodwa nawujikela lo mthuntu wokuphumula nawubethela nini. Uthi nilethele umkhululi. Nini uqobo lwenu najika nambulala umkhululi wenu. Uyabajikela Petro. Ngoba sathole amandla lamasha kamoya lwengcwele. Angasisabile utho Petro. Salibeka mbambana livangeli laNkulunkulu. Uthi emadoda benikwenda kunilungele. Kodwa nathi kokuthi ngini lenambethela labayete atokhulula nine. Akukho nomunye losuke wambethela wabulalela nine. Nini uqobo lwenu nimbulele nine. Lo laba katokhulula nine. Ngini lenimbethela. Lithi uma beva lokho babona ububi babo lebabelini. Lithi bahlabeka ezinhlitiyweni zabo. Okusho ukuthi naloyo wabona sento sakhe lesibi. Wahlabeka enhlitiyweni yakhe. Uma sahlabekile enhlitiyweni yakhe bonke babuka kuphela. Nalaba labakanabo. Bathi amadoda sitsheleni sitawenda njani. Ngoba yebo ubulewe ngithi. Kodwa ukuthi siphume unenkinga sitawenda njani. Wathi Petro kuphendukana. Ukuze nisindiswe kuphi. Lithethelelwe kuphi edonweni lenu. Amen. Ngizithe sengishumayele ngiqedile. Vele bese ngiqedile. Ngoba lento wena stop. Akukho nomunye lo yedini. Yendiwe ngini. Simbethele. Nanamuhla sisambethele. Nanamuhla hlobo sisambethele. Asifuni uphenduka. Ubethela Jesu okungafuni uphenduka kwakho. Umethele. Ungaphenduki nami ungaphenduki. Akusona isitali sizidlile. Kodwa sitali simbethela Jesu. Kungakholwa kwami nawe umbethela Jesu. Awambethele mama.
Ngiyasola. Ngiyahleba. Ngingedwa kungekho omunye umuntu. Nike labona lokuhleba uwedwa. Yabona mhlaba. Ukubona lokuhleba uwedwa. Kungekho umuntu. Uzonda uwedwa. Kungekho umuntu. Ukubona lo. Ukhona losinzako la. Ekhaya. Kuyabita kuyekhaya. Usho ekhaya. Uma kuthiwa tawuyele bangcwele ekhaya. Ngikude lo tawuyi. Kutawuyele batolelwa. Ubona ukwati wedwa. Uwedwa ukwati. Amabandla kuhambile emake netiso ngiva abafakazi lesi Jesus. hayi akwatisana namake netiso ungasakhulumi naye hawu njani ngiva ngalomunye athi waze ngasahlala phasi sakhuluma ngeva senikhululekile mara leso kuthi ngathi ukuthelela abana angakangoni lutho ngingasamkhulumisa Jesus. wena uyasilanda yini emlangeni angisihlandi nami isifihlile ngithi ngiright Jesus. yini singavumeki lesi ngoba uyadicolela yathi ngikayazi ngiloku dicolela uvuma leti lebativile lebatibonile watikhuluma lesi awusivumi ngoba udicolele Hallelujah.
kuvulwe amabhuku. Ayavulwa lezulwini. Lesi sawundlula kuso. Make makhathi usawundlula kuso yini lesi? Ngilesi lesendiwa ngilapha la. Bambethela. Jesus. Hey, asijule man. Ubethelwa ngibo. Ngiso ke lesi lesendiwa ngwe. Hayi lo munye. Le lesendiwa ngwe. Jesus. Uthi Petro divumeni leto. Ukuze nithethelelwe yini? Donotela. Lethe lokho nje namhla. Hallelujah. Uthi asikholweni sihambe nisiye ekhaya. Jesus. Sambe nisiye ekhaya Olga. Sambe. Siye ekhaya. Hayi leyo ukuthi ushaye umuntu umshaye ngempama. Hayi lokho akusisona lo. Ngoba ukwendele ukuqedza kumshaya lapha beta kuwe bathi ungumzalwane wenda wayo kwendele lokho. Hawu wavuma wathi hawu ungiphosise. Lesikukwatisa uwedwana. Lesikwende wakwati uwedwana. Usivume nini? Ngoba leso asifuni imlange. Sifuna wena ubuyele lekuye. Ngilethe lokho nje mina yanamhla. Bazalwane. Kokuthi siye ekhaya. Masingahambe ekhaya sinemithwalo. Uthi uma lijoko lethu lisisinza uthi asililethe kuyo dasithwalela lo. Uyabona bazalwane make mthiyane kufuna le nyalo bazalwane uNkulunkulu asita sesijuleni sonke sishoneni phasi. Asiyekeleni lokubala itulu man. Let's go down, deep down. Hallelujah. Sibuye nayo lento lephansi. Singabuya nayo le sitawuhamba kahle. Akukho lokutawusivini. Nginibutile la. Ngathi bayasitakala ngani nathula. Ngabuta ngani nabo bathula. Nami ngatibuta. Uthini emlangeni bayasitakala ngawo. Eish, kulukhuni mara abafuni kusitakala ngami ngoba hayi ungathi abatiboni kahle tinyawo tiyaphambana. Sabulawa kokuthi sicalo sethu sabasibi. Sabasibi. Kwangathi mabandla onke mabandla kwangathi khipha abantu ababeke ngaphandle. Bese abangenisa kabusha. Babaqalise down bakhuphuke nelivangeli. Jesus. Bayedu. Bangabaqalisi la idulo. Ngoba kufike kwakhulunywa ngempumelelo edulo. Ayikho impumelelo leyisana ezulwini. Umuntu otawuya ezulwini lotawukholwa inkosi uJesu. Balengise makhiye etandleni. uNkulunkulu ufuna abantu abatamkhonda bamesabe ukuthi uNkulunkulu. Kude lokunyela kufuna uNkulunkulu. Le ma building lawa nje lawa. Wona leli. Makhala lelicilongo lolushoko. Akunaba lesitini lesitawumhlala etuka lesinye isitini. Mtiphi leto takhiwa ngimnawe
akunasakhiwo lesitawuhlala eduka lesinye sakhe, sitawudzilika lesingakemi kahle. Nkosi yomsibusise babe makhatha awubuyithandaze nebandla babe.